Malo tau te mau e pong whaafofa koe ni ke tau. Ka matai tau live e ao ni. Sorry, Akanesi posted 12:30 ko kovia aku. It was supposed to start at 12:30 ka koe kore mai pe kau tamakoni o nau o mai e mo nau ki mea tokoni ke api koni ko api veitongo. Na mai e kore me he kau kakai koe noksi o koe polo kalama ke mau ki ha mua live hanga tonu pe me apini. Ko api ko nina nau nofo I he ki me alere. They were living in a car and now that they're not in a car, they put up a little tin shack and has moved into it with their kids. Information has it that one of their kids has heart problems, and that's why we're here today. We just got back from Ewa this morning, and like they say, work is never done. Right when we got here, right when we got off the ship, the information came to us and asked us if we can come in and interview this family to see what's their status, what kind of help they need. So that's why we're here. Thank you guys for tuning in today. Sorry, Akanesi, I know it was supposed to start at 12:30, but due to these guys that's bringing the food and stuff, they're the ones that changed it and asked if they need to go do something after. So that's why we're starting at 11:30. Thank you. I'm gonna shoot the stuff that we're gonna take into the house, and then we'll go from there. Thank you. We're gonna turn the time over to Asiata Mansima. Oh, malo. Kona. Yo. Malo buat tau tu mau ahon. Ko matu uta ni mai I hangi ko lau ko matu uta ni mai ki to mai. Hilia e ma fai fatongi I fuma fonua. Bea ko tau mau mai. Hangi ko lau ko tau mai ko tau fonua tu anga aya ko tonga. O ko te ni hangi Patrick Maka o taku ko Stone Rock Stone Battle Rock. No mari kano aifo I whanongo kai tau te whiro te tau mau ai manawa ofa I loto hangi ko whamata ko programa ko ni o alfata ai ofa ai whafonua ai whakasiasi ai hangi ko lau ai ngai mea ko tau peo whie mau ke whakahoko taimi politikare ko taimi o tokoni o ikai ko politikare o hangi ko taimi ko mea ni o tau whie mau ke tau tokoni ki he masiwa hangai ko ko tadad ma Patrick Maka ke o ngi ai whakawhero hangai ko lau o ke ui ke tau hau whata ke lai hau tokoni mo ofa ke family ko ni pango lau tau hau whata mai o mai mua ki pui tua ke lava ke ma ilo I whata hapa mo tau kai o mamata mai o hinga ke tau hau ki apa maro bito chata ma tau tapa ki apa ko lo ben na ule ta ni ko ta mo wa mo me mai me ko no ala ba ta mo ta ni ko de ya mo te ko tau patoa mo ben ko ni I ofa me ka ange lo ko patoa mo ben ni ko ka ange o be na to na to ko mai ya ya ba ofa pe ko na te pe ya au ta ki mai ofa ko ni ko kongin ko ofa ki family ko ni au sia ko ni no mo so mai pe no ko bao dai mo tau pai na ko tau e ki ko le sia ko kau angelo kau enjoy e pa ko amume Malo pet. Ta kanya tai parlava mai mo ya ko si ofa ki family masiva ko Aya mahina ni apetu oku ikai ko patoa ya ko foi politikare ata ko momeni ya tafaaki o ki tokoni mo ha ko me ma nga ko foi movement ko ngau hiki la foki en ia
ko tau ko ni ko kempe Au bit, au ke ke kau no mo ke ta fa ko tau tu ha ko pa no kau tau fi ma ke hunet ai mama mo vision na fa am tanga i ki ta ko ngai ta fa ke ko ta mai ko ha ko kempe ko ha ko ki fa mi ko ma ki ya mo tau in sol ko tali ko tau ko. ke ke Mo le ha po i bo te taha hen. Hango fa matala ta manu sila ko tau. Na tau hen pe ta ko sila. O ne pe he ya. Ko tau me au ko tau bo ko tau fa tau e. Ai fili. Hala au pito ya. ko ke fa fi ka fa re ai tai mi Ko te ko dan tai ni ko tau bo ko. Toi tau e taha mo e konga pe. Mama. mama Mo le vision na. ba ko ke benin tau mat tau do lu ke ya Iyo. Le vision na grisi. O ko ni ko hili mana. ke ke Ni ko hili pe. Me sura ki pe. Kai nga to kilo tu e. oh Ka mo viria tu pe. O na. O ka te we foni se. Mo fanga la yonde. O ke ma o mo tu pe. Na. ke Ko rea te wa ya te fa yo ma tau la ka tau kamata mo pe ke fa fe lo ke family kon ko tau wa ma ke ko fe tongo fo ke mi dongo ko gen. ko ma to ya o man ke fe tu won mahalo ko ke o si fe lo ma family mo fe lo ngak pe ka Iga ko ki tau to ki. Talu pena foi kore toko ni, Ok, ok. Tau ki hiu ki loto mo e. Ngo tangata. Si pure lahi e. Kata hu ki loto ke ki family. Teu ki tangu tu pe heke. kamu tu apa ai wai kada ko tau to tamu tu kita tu gila lo kai tu pe ka pe du gila lo ko rockstone o pe to e maka pa ke Tangata maka. fai mai ka tau fatongia kaka ki pehe mau dere mai ki akini koi matokia umai ane nai to me he tuma ko mo ke ore ke to ha o tangata ke ne hanga o fa fe lo ke mau fono ma na ka mai pe ke mamui mui mai ai ya ko e hare ko lau ko tangata be fo fa tongi ya ko ne hanga tatak mo mo to ke apin ya ko mau amana ki be e hau a petuli ki pate tau kamak e ohinga ko ne hanga o me ki mau dolu ki apini he ko ore ke osi mai ene ke tu tu realmente ke so ke ngai o fa ke ko kau ange lo ya ai patoa o ke ya o ku tau unu fo ke fo ia ko patoa ko fo ia ke fa ta e tau mo de te ai na tau con coma mo de o hoko ai patoa ko e pati fa te bukala ti Ela va a ir a ver ahí, ¿no? Yo. Me arriba, bebé. Malo e. Sia mai ke tau laivi. Mo lau ke. Onga teunga kone o matui ko e. Sponsor mai. Sponsor mai pe ka kai tata kone na o mai shopping ko ni. O na whakaamu ke toi ki maa wange ai whai keke mo te unga kok matui kau si moni pena utoria la he taimi o tau ka ki tau fufatonga e mea ko ia kau na fufatonga e mai na te ore mea ko ia he nau si o mai ke ulaivi ai koe te unga na e tangata whai keke pia koe te unga e nia tupenu
Tupenda. Mungenia tau tolu tau ane. Tau mo I fai totonu. Ke ngata he fai totonu. Ka u tau faamu ke olo ai foi mama ko ya ke hoko ko me pa si no Koi. Sito konie. Jadi famo mo le ko tai ko ni o ate ka ko hana ya uno ka ni ai fai ka mea ha ko lau ko mau ki family malu na ko vale mo na to ai uno tau ni ai ka ke hanga fa hoko ai fono uno tau ni ai ke mai no e family pia ke lave mai e tau ka muy fu to la ya mi to tau ka muy mo tau to a o tau en ko to fare malu na to o vale mo na to tu ke a ka angelo na ke uhinga ti ai o uhinga tau ni Oia, malo pito siya. Kola ko kia ngai fo we ase wata kon. No ofa ko ni mai no be ko me ka wa me no toa. Meni. Ka ko tu ma bia mai oi ko ni ka mo wa mo ki fa na we. Asa ta mama. Te ke family pa to mu meni. Te ki usila ki a de roba. Nicolo, Kainga Boya, Saka Boya. I family go ni ku na tu e ki ku ma pa tu tama ke apu. O ka pin to wa ko ni o tu ai ma. Na la me ke ai sapate ya mata no. Ya ni fu pe ma ku Tokoni, atau itu pun aku kena bangun. Na to ya fa, kalau ni kalau mai dah jauh, kalau sihola pe fa no kalau fa itu di bentuk pas mungkin mau apa? Kalau iya na si tokat fa haki ni Januari, mono bi oke dinero. Tidak malon ki weekend. Ya, kesuatan mai, kalau mai tamai ko na te au ko whakata mai ia mono ke pine he toke tā. E si hao no ke pine o whea me tanga ki whanau. Ai te whakao mai kia taimi ko tēnā poni meni ai kore ki riniki. Ko iai family patoa movement tiri laka ma Seroni. Ke he kia wheke ni tuki waha ki Soreiki. Ke toenga family patoa. Wala mai ke tau pitin ta pena ta. Hega ge mi ai ela. Ko le tau to la ke ta to ke tau. We ma pa ko ni. Ako lau pai pe motor ena pai te pa be. Pai tau alu pe ba ngai o ia sa. Ma pe ola. Ma ola. Ate po pa ki mo. Ma nau ma lo vito si tari lele mai ka tuang ke asata ke ni hopa te patongia patongi pasa ta pe ya hola ka mano o fine con la ku si va ide Malo pet, malo tu fatu. malo pito petiki pe aku kamata ke mama mai ka te au ai ohinga aku tau iheni ai. Ya hangi ko lau whaloloma si mahino ko uhinga ai ihiri ko ki kaunanga ko ki kaunanga ko. Wani? Ko ki kaunanga ko ya ko ama ko. Buge ko mau di matapa to ndo pa. Ka wala fa to. Lau ko ka to ta la ma ta ma to ko ta ko si. Io ma to. Ma ki ata mai ke walo ma Christmas i vermati ma te mo. Non voglio perché la vai a fare tutto se mau che ave di muri che avevo prima che fai tutto che non fa perché dici che muri poi che poi patapa pecca non di ma fu e ma te lava di pe Januari ma to acaba pe frate ku osito mai pe to ta de mau di feo to la di fa na de ni kama te foka ke pe monite om te ke halau pau ai to e para maki ke ki kauna ngau ni e nei kai ke whaha amana kia te a mai ki kaunang ko ni ke tunga wenu kia e aho ni. Kamai. Hau yo lau ko tau toki whiklau ke whoku whanongo i tā noni. Pe a u wongo whanoloma ki te au whanongo ki hongo tā noa. Koe
konga koe hotala noa pehe oku lava whaito I muri. Oku kawaia New Zealand, Australia, mo Amerika I ngahi whaitu oku lava whaito o ai. Tata no mahino pe e ko ia I kakai tō lahe ku nauhanga mai mo wakai mai ki he tatala noa. Ko I ha ho whaka amu mo talatu e toke tā o koe ke lava I tongani ka oku lava iai he. Ai ko foi mai no pe ko si fare mai pe to ka ko New Zealand. Una lava fai fai to ke o fine ko di ka tina ke na o mai ka kali mahino mo kali pau ko ha kai mi te na tuku mai ko ha kai mi te na fai na o di o fine ko ni. Ai ko na me pe ko mai pe ki foi akau ne si folo pe I kai mi ko to pe. Pa ko fa amu ia ko hai lau ai pare mahaki ki kaunanga ko ni ka fai pe ai te mau he monite fai no kiriniki ai ka pau mato siviki to lalo e to e okate ai to koto Sai apito te uki tala no pe ko nga he mahino lo pe ki kakai oku mamata mai kainga te fai pe haki tala no ko ta no fa lo mo ta no fa ofa Ia hono whatau o tala noa ko ni. Mahalo na omo I pe Patrick Maka o tonu ke o mai au ke o hau o tala noa tuni. I mana mo whatau ngai. Hake ka teo koe wafe ma hiwa pe ma waru. Na ki tamsi ko lupe ni tutu. Na ngawe pe whare mahaki. Pena tu ia hano mahaki I whare mahaki. Koe man tu ia. Pena si tangnya ya fonua ke ave fa ma far ma ko fai to ko ya e lava pe no si ko tari a far ma ki o ko ke ya pa mai pena fai e hui to koni pena fai e to kon gona kawai ai OPN asista ka pangon na e to mui ai finga a kai mana e lahi pe kai ka ke fu ui ka mari ka na to ai to mo tang me mo nga mamai asi o ta kai masiva na mo re mo ye to ta ko ni te utaki mai I he lolo tongani, Ko sapa te utapu ke toha wakapuna. Kana e whakaataha wakapuna ke ave ai ano pere fustua. O lolo tonga I New Zealand pe o whamoreke ai lau miliona iPhone wa I ano pere fustua ke I maupe mo ene wahe I he whare area pe mohono wahe I he tofia. Kake ko tautala no ani ke fōfua mai ata mai ke ia hamana wa ofa ko tano whaloloma ai tala mai mei he tonge ta ko tautala no ni te ria na ato mui kasi I mole ko ki ofe fide fa ofa ati boa pe aku ne fu hango lau aku ne fu ma asino lele apito mo ko ke ilo hata na afai hono fai to o sai ko to ta han e to ko ya ki aki moa I tai ko ku fa ka no ki to ta ka pa ko fa mata la ai to kita ko hanai o ko ka ki fai mo ne to ko nga fai nga mari ke oat ke mo fenga ka pa o fai a fenga fai to ka feito ka tuange o de ilo ko fai to o fai kimuri ka ke fai oat o hata mi pau fa ka kau ke fai ha fenga se liti ma mo o vevine ke fai mo fai hanga o lolo tonga o ne ke ma na lolo tonga o ne ke mo ui mo ngau ko hanai tai mi una fa mo mo fa kau ke fai hanga o ti tai ne ke to ko fustu a foki na ka to la vai o ngau teu ke mohenga o malo lo be mo wini kana na ke o ange pe fai ngamari o lava pe o manawa mo tolonga ka ko fanga mo de la fa ulia o fa am de mo kumi ke tanga dai ke me ko ya pal mo kon ki dai de mai no nia ko lava nia na tala mai ko fai to he ke lava I tongan e lava ya mo ko hana ya tai mo na nga tuang ai ai fai nga mari ki tuang ki fe vine a ho mo ki ofe vine ke alu ki fai hana fai to lo tonga ko ya ko de ke malo ke uma ke ne matu wa ki a ngai fai to ko ya ko no sino ko ku ha o fa ai a ke mo ha o fa mata fe mai a ki pe lava ilo e fa beli ai tunga ko ya ko so ya ke malo pe ko fa mata ngari na ke time le pe ke fai ha fe o tonga ko ke malo ka tua tamai ko ha o ate fa palo la e tu ki mak e ke asiat mas
Então não tá muito. O famalo do motor é tocou no fai. Kaki ha amana kita ki family ni tu ua pe mai api masiwa ni ahon. Ko ki kaunang agoni dai so kamata pe me to kata ahna atwa he kai ke pe ata. Dakan lama ke tu ide mo wa ma ki fala la pe ke e ki. Ko ke si pe ki o fe vine ko ni wa me ke ahon. O kore ta motor. Whakawhae, whakata oa, e mumeni, nā sia mō tokoni. E ofe whine koe. Tika ke wha mahino ia, halau pa mai wharamaki mo tu anga. Aku ma ke lotu pe mo tu mo whalala. Ki e ki, e o mai pe ha mo ui ke ki kaunanga koe. Rotonga e magnofo whaingata ia, mo pare koe ni. Mo hoki tonu mai whaingata ako ni ki ofi whine koe. O wha maloka ki mo toro mo tokoni mo. Mo whai mai ki wha mi masiwa. Ako ia i asiata. O atu wha malora. E tui? Mafi. E toi ngā nunui. Fia i wha miri. Tai mulahe manoha ki apini. Mau tulungi ape ki apini. Koe a whaane tolu me mau o peke ki weni, mau tau pe to whare koe. O hao pe kia ki whaapiri. Ihe tau ua mai ngai whaingata a. Ko hoko mai palpare ma kon ke o fe fine kon. Kare fie mau e toko ni. Ko ki ngau e ko hanga whakahoko. Ulawa to tau he ke ki family. Ka ke hama wanga pāanga. Io no awe di ofi fine ko ni pampe de si alo fenga habe anere ke si awe di kamdangan. Fenga ta'ala. O tata no abe asiata. E turik maf. Ki fenga ta'a u boko tonu me ki fam. Tai mula. Ko to ape mo kore pe ke e ki ke no mai ha malo ke te ke fa ke ngau. Ka ke mawa me ai. Ai fa ki ngau ko kon ko al. Kon de kai o kai fili ape ko ke ilo to ko ha de. Si lo tau ya ko ki fa mili. Ka ko fa malo at ka mo to lo mo. To to mai ki ape masiva. Ko patawang e pe asiata. Pedri mas ko kore ke movement ko tape e kia tirila selon ofat ka motor mo to kon no fai me ko ki family e ki pare ko de u ha pe ma ta vai pe faren kan ha mo ofa me ki family ko lau ko kolo be ka wa ko samare tane le ia ngau ofa ke masiwa ko fa malo ka motor ke mo la ba he fi la fe mo no ha ki family malo to ofa Malo bito hangi ko lau o matua ki romo pe mahu ki la to ai tala noa o fa hoko pe ko lau fa lo mai
ko fa mo ke pe te ki kore ki to kita whainga mari koni o kumo whoki ai. E tene lawa ke whai hatohi, ka ke whainga haki i koini, ke ave aki ai ofi vine lorotonga o te ke malo. Ko tui pe i he mamata mai ui ngai manawa ofa, mo ngahi ofa o ku uhu i he whatu, ma te kumotonu ko toa pe kumo mea mai ni tua. Ko ui ko sio tau kaya. Ko soki ho hoa o ku nofo ko ki whanau kei, ko tui he kei lawa. O wanga whewhe ho mo wanga mau anga mo ui, ko ilo pe ko mo ki whanau kei, mahina pe ko ho hoa o nofo ai, o ke toi tauhi maha ki mo koe. O ngā hani i, o kuna usi i ofa mai pe ala mai o tokoni ke mutou, pe kungari o kungano, o sio mo mama o pe mei ko. Mo mama o pe mei ko, o ngai na hakakai o nau si tokoni mai pe hange o ngalo ki mutou o mo fukutuku mai ki he mao. E maro e asa pape ke te pangi tokoni na ka ku lai ke se ku alo pa mai ki kon ko si alo huai. Upa mo pe ke si tenga. I hono tau ya ke o fe fi de ko di farmat. Ya mo no to la pe kai ki fa na ke. E ke ha me ke hei. E ko si o alo pe o whenga halo whangi ngau whaka ia ke mo mea ki maua ya hamokai. Kau ia he konga pekuriki. Ko e hanga ia mo ui. Leo tau masiwasiwa ko toa pe ka e kau ia i he tau visione polo kalama tau hi. Ke wha ilonga e tumu a ki whamiri koni e patoa mo meni ka mo tolu ko toa pe mo sio mai ke ki api. Hange koe tau tapa ai tamai o kai ke to ia hana whainga maari e he nofo mo ofe vine ko ni ke si toko ni hana whamiri ko ngahi wahai tai meni e fia. E nau hola o hao ki he nau mea lere hangu mau tepu ki he tala noa na e tuwhi hake pe whare a whotu. Kau nau amanaki ki haki i nofo angamalu ke nau nofo ki ai. O kou whaamu e rei hatai whiunga te tangata noa te motolu mou meni. Kai tau whiunga motolu o i mori ai whainga fua a ngahi ngā oto ota ai e ala lava whau aki hangahi api mo ngai whare nirei i tongani e. Pea te mau wala nima ki ai o tokoni ka koe mea uruaki. Hange kong tala noa ki homo tala noa ani nai. Ai tau tapa, ai toko tahan nai ngau e tonu i whare maki. Tokoni ki ho tau kakai. Ai kau puke mohe hafua. Ai ko toko tahan koni koe nes tangata ia ko lupen tutu ka me niua. Na ane si i tofanga i he whakoutua. Pea na e mahino ia e lava pe o whaito e mako ia ka e awia ki Nusila. Ka koe tari a pure angau hala i he paanga. Pea nau to'o mai ai afustua. Ko whamore ke toko taha koni i he tai mini ko owa he miliona. Hono whai to'o, pa mono ngahui, hanga teo ko moui, ka mo ngari tai ala sisi, pe koe ha, ai to'unga o kuia ai no pere koni. Kana ave he aho sapate, whakaata lao ka lava to'o mai wakapuna, o ave ai special toko taha koni, pea totongi i ngai totongi mamafa, pea lama toko taha koni, o moui mai, kai moui i he paanga, ai pure anga, pea mo paanga tuku hau ai kakai. E taiming, o ate whakatango ni pa me vitongo, me ki family masiwa ko ene. So mai ke mo ulere ye ki tahine, pea kalava, ahanu whaito o tui e toi fiang family. Ko whamatala ata mai, toi pe ki matapa ataha i hono mafu. O ke whai ai a ene mana wā. Ko e ua a pepe toru, ne? E to. Toru. Mau. Ko mamau pe tāpuni, ka o kulava ia o whaito i New Zealand, Australia, pe amo Amerika. Ko whamatala ko ni ko ilope. Pe hange mai, ke mamata mai a paremia New Zealand. Paremia Australia, pa mo Trump foke. Ko ki mau tolu, ko kakai o mau tuki, mo teke, ai mo ui whakatemu karati, e whanua ko ni. Neongo hono whaingata. Ka mau ilo pe tuai mai pe wawe mai, ka mau ilo whapapau. Ko pau pe ke heo. Ko ui ko mau hanga o toka ke mau whanau. Ko mo ui whakatemu karati, ko mo ui le reita haia ke tau unu ki ai. Pea ko ia mau whatangi ati kia ki mou tolu kotoa pe, pea ka haongo atu kia Trump ke hanga. E hataha o whakatonga atu kia Trump. Ko ki o whewhine ko ni, ke ne kau ia hano poupo, hano foto, ke ngira ai mo ui whakatemu karati, ke whanuan. O mau whaamoangi, ke onge whainga maari o maana.
Kai pehe fo ke ki family. Pake Kimramin o faam o nga fa mari ke ki tahine ke ne fai harea fa no ki hi moa pa ne le ma ka tik tau to si fi ma o mo fa a ga lau mo fa amu no hono ki lo to ko ya ai ne fa amu ke o ang ke te ke ne ya ma tang la ho hi moa Ko kingoa ko kapo bakal. Bakal ta. Ria ke ka kai kami ka kai ko fa amu ke mo uri Ko faam de mo lele. Tang la to ko fa amu fa to. Ko faam de faito esai. Ka ko te la vai to man. Ko kila faito man. Ko le kana ko ko ke fi ka lu fa to ko ye mo. Kalau kan auto kapal tu mo uliri yo fa to telefon ma anga mai fa mo. Kan de ke telefon ma o ko ka na anga mai fa mo kapal tu mo fa mo yo. Ko te po mo pa. Malo tu mami. Jadi kota mana mo ni tahu apa ai ki. Si pe ki kupu. Jadi kupu dia o mai no ka ku ha ton a ene kole to koni. Kamaya ya aseni to ma pato. O ma wo ma pe o fa ho ko si ene tau to e. O ko malo ko ya ko tau ma o ngai ya ngau. Ki tau ma ta to no ai. E ko ma ku ya. Ko ki me afai. Ko me afai a petriki. Ba ki ta hine. Kamata ai. Ke kamata. Ko e petriki. Ko ne to nei tie ke kamata hono ta na. Ai to tongi. O ki ta hine o ka fi ma. Ka fi ngan kamai ke to ta. Ke o maya hango fua ke kai mi lo to ke bui aki o fe fi ko ni fai to ya fo fua ki ke malo abito Ora ta pe fatap ni New York. Whanonga mai te tapu ki a Patrick. Koe ki kātak pe ki hua tō o ko whaamoe ai kau mamata mai he live koe ni ke hingoa kakato. Hingoa kakato a hataha ko hani ID. Yo yo. Ai mo vai ai ni mo ta. Uhi ngā po hola ki whanua motu waka uta. Hola Iyo. ki fo no motu waka uta. Hola ki whanua motu waka uta. Hola ki whanua motu waka uta. Ko hingoa aia, kātaki atu akanesi ke pāki mahe tau o comments ke ilo kātoe ka kaiki ai. Fika telefoni. Walu ono taha. Walu ua walu. Walu ono taha. Walu ua. Ua walu. Walu ono taha. Walu ua walu. Ko fika telefoni tichi ena ka pau ko hataha ko ane ofa. Ke lava peo seni tichi mani mai. Ko fika ena ka taki peto. Pa ke atu mo fika tangata. Fika i kolo. Iyo te ato e pe mo fika iu kolo. Fitu fitu. Fitu fitu. No ai tolu mo i ono fitu. Fitu. Noa Ono fitu. ono Fitu fitu no a ono fitu. Fitu fitu no a ono fitu. Ko fika tita iu kolo ia. Malo si pāki mai fika kone tichi. Tau hoko atu pe ka toki. ko tu tawa o mai o fa pe ko mamata mai ai ta ko toa ki he polo kala manu. Ya. Kokorek. Iyo ke mo. Koe ki hua atu pe. O ku maa whana mai ta sponsor kona mui he tatua. Chef tap.
ke to haua ngeau me ki se ni tigo ta alholo mo ya o ka ta ke fuakan ki ta ine malo bito tapu hage ko lau ko ai ko ni to New York ya ai ke matalo ko se a ewa ho tufa e ai ko o kwa o mai ki tonga ai bang ai bang te bisa ta masih tapu tapu Patrick ya tapu hop ya malo ki tapu ai ko me ke me kai koe e te whaki pe malo tapu koe ni ko mo kamata i mo petu ai whaki pea hare koe lau tunga men koe foi toko nene ta o ku ma o wangea o US aena ai sen mai e singa mo linen e te aki pange fange au tonga ai ko ngomea ko niko mata bure mo linen niko tu fe fine ai ko si toko ni mai malo sis malo e ti toko ni o fa mai ki ta ine ko niko ki fo tu atu pe ki mo tolu ko na o ku poto ko he GoFundMe, amana tu ia taimi ko na whainga tā ia isleri folau, ta makapulu, na ia e ne ki funding na tokoni, na te ki ngata pe Australia mo, tonga pe mo, New Zealand, na au ki Amerika ai ki pesi ko ia, e kātaki pe akanesi pe ki a Sharon ko mo tolu ko, o mo Sharon Mina ko mo tolu ko mo poto ko he, for tu ha mea pe he, ke tau fund GoFundMe I think it's called ke tau tana ki o fund ke ki account ki ta hine ko ni ka tuku ke mausio ma toli to ngani ke mau ke kau to ke tape e lava pe ki aloe to ko ni ke ne ta ke te ko kore mato aki kore pe lava ke si ai ne pasi ki alfa fale mahaki ki New Zealand kai ko lo pe ke tau ka mata e tau tolu e fund GoFundMe yeah. That's a good idea. Thank you, Mafilina. Koe whakamu ia. E whaingo fua ngea ke tau. Whainga ke... Ange pe ko isleri folau hi meida. Na koe ne toko nine os over miliona. Panga miliona, sio? for 3 weeks I think Iyo. Na wike pe tolu ene kore. Sio? Pena lava ke totonga ke ne loya mene mea kotoa. ka mo ile re fo Iyo. ko ai te ene totono ene kono tau te e akapulu ko to ta fo ia ko ni si fa ofa pe fa roma si mama ka pun matapa e to i no mahu to pe matapa ta ka ko ni ki mo ui o fa ia pe ia ki matapa ko ia ko tau ko le to ko ni he ula va ia i mu o fa ki matapa to ko ia ka to fo o normal ya hange ko ni palo mesi ka paure e sai te de hoko ko fefine aunga ma tau fo noa ka ke ko ki tau ilo ki a mui o pui tua o ho kwatu ka ko fenga mari ko ni e oange ia ki o matua ke na tala no ma ke tau to mo na fa am ki hona o fefine e oange ki fa e Ate makamahalo. Ate mahumah mo. May hukuma. Kakay ko kape. Nahukok sama. Kaya hali ang fiyo. Ifa yan sa ate formal. Kaya kitahin mo. Na ito po hagi. Mega kaya mahaki ako. Nele mele fono. Luwa.
Ala que me gasta na e fai e asi ma foi. Gasta na autobus. Na e kawa e ki o fe fine hon. Na e ka ke ma o na mahaki o ta. Ma pono ha. Ang gasta ke gasiwa. Veitongo. Esa veitongo. How big is it? Con más algo que calastón. Kamata le vai que así mai que ipuke. Ma algo talata. Con ne mai ko panato. Mai o para polo pesai. Ya pono mai mo kau na ka kon. Ha mai ki o ka topa. O tau ko osi. Kamata le ma ki. Ha ki me puke. Kamata le aki. Tamai le ta ta. Ma ko hin ngồi lấy ni ni ma. Que cau le bajo la con la que hago de pequeño. ¿Qué pasa? Bảo ăn hơn còn anh ta phải nói chuyện mai hệ tôi người ta cười như mồi nhỉ. Hảo mai nếu mà mình phổi à cao ở một khi là cái này phổi. Tầm mà hảo lên là cao siêu mấy cái ở cái phim này còn ốp các cái la cả mình một cái một à phô là bây giờ cả hồ sai thì để phô kề à cô mà gọi ớt xí bây giờ vì cái ta mời con mà mình mì luôn em này ở tôi há cái mấy em này bù cái mà nó nó cái gì cô ya coi ai có ớt xí à tôi hả thì mẹ này phục vụ tôi lấy ní có gì không mà phục thì có mấy mà thôi là cái tiền ăn mẹ nhà đây là cái mà tôi ăn được mà nó tôi coi phục cái này hiểu cái gói mày phải ăn cao phố là mày coi nhiều món đó sẽ phải cái ta mẹ yêu tôi phục cái mày ở cái phim này Malele aqui a leva a menina vai fazer no que para assim malele no que para tá popula aí quando faz igual mal quando tá para e me que para tá pouco já a malele que ma ano tocoto pe assim malele moni monia o kunehanga ka puyo no fatapata aqui tá indo com que imagino mais popula no que que mau toko mau saya mới đi tahi mới coi cái tộc phai mai nào người ta đấy mà kì tộc cái ta mà phúc còn tộc cái ta thì mà nhưng mà toko ya cái tay phải nhà ta thì hết một cái nào hậu cái mà là tu nào ta về casa que coi tu na pe te di fia ta foi ma pe ki tai ne na ma fa ma no fatana o homo ma kitu que po na ma ano ai ta ke na ma fu ko tu na pe ma nào hang ale fa ma na casa ta mai ke mata dia ke ai ta ke to ke to ma to ko to con tao ti peo ma come perché che fanno come capato ne che ne come un offetino qui poi io vedo qua
Mana ko mai ko ya ka ke ula mamo. Ko ta utu pe. He sio ki ki ta he ko. Ma ha buka pom pom. Kamata e. Te ka pe ke asa ke to ke ta ha. Kamata e hange ko ko. Tôi bố kiếm mày trả hình gì rồi. Còn tụi mày là cái là mày cái cảm này thì còn nào phê lê á kỳ hằng hình. Nào phê lê á cái bát tê cái mày lê cái hình lo kỳ có phải tụi ta mà. Nào tôi phê lê á và có cái là tôi cái ta. Ta luôn hồi nó mày cái ta hình này hệ bôi ta hả. Cái biết cái ta nghe hả ta hả nhá cái ta nó nghe kỳ hay. Ở quê hệ bố kéo lại. Cái con này gì. Có tôi cái ý lo bên hiệp ma cái phần tôi cả, không tôi đâu ăn nói mà ta kia, cái ý lo bên tôi mỗi mà ta không người xin người gì ấy, có ai cũng nghe bên người ta còn đồng bảo, chẳng ai tưởng là xin người nào ngờ ấy, không mời phải tội gì, chẳng ai tưởng là cái huống cái lúc khi coi tôi cái phải thay cái tôi ta hả cái phải biết đâu và tôi nghĩ cái ý cái thời mộ gì thay nữa cái rồi á tay phải mà đi là hiểu kì ta đi rồi hai nhau tay phải các con túi một phần có bao nhiêu cái này cái con kita hình rồi sao lại mua hết á sẽ có nó có cái phần đó mua hết sẽ phải ăn đó cái này ta hình rồi nè nó phá người ta kia cái hạt mà đấy tôi có phải mà ông này bên này mà này ông mấy phải cô cái phải mà cô ta hay gì ta lo nó mai có hệ thống xịt ai còn này tôi kia cái này phải lại chứ ông này ilo tôi có được mà có ya tôi huang itu kita ai có cảm mắt ta là có cái ngáo rồi phải tổ foki mà vale itu kita ya tôi mà có tôi luôn nó cái office qua cái office o ta mai be fai pe fe nga ka ke ilo pe mo ui o fe fine ha ke a hon ko na ta ri pe te ke ya ma hino pe a me fa ku o fe fine go ni ma hino mai ai na ta la mai fo no mai hono ma mo ma ta pa e u wa hono ma fu ma to ko to pe to ya wen ko ke ko ha mo no ta mai oku mau e matapa tol pe kita ka ku ma ke fa ka ngo pe ka na tol pe ha na lau pe ha ta i e ai o fi fine con mo ta na ta mai pe ku to ko kolona mai la si ki tai ni pe ka ko ma lo ke kai na o ka to ko ya pe ki ta la no a Malo aku ki la ve tu ki tu unga na ia ki o fe fine con malo ko ki falava tu pe e ngahi tokoni ko o te me tokoni ko mai me ya Diane Jesse Manning hei tonga ko ni mangia wena of tokoni ki he malo ko fe tokoni ne taha ko o te me ni mangiao na se ni mai he manatui kataki pe ko manatui ko live toa ko nga tua e tau nga au ko ni ke scroll ko e o ko no to ko me pe ka o me am ke ki ko hingoa ko hola ki fonua motu waka uta aku Facebook ang ngali sa na talano ko ia ka ko hingoa ia ko hola ki fonua motu waka uta ko idea ai Facebook ke na wa o te ai mo na Facebook ko hingoa pe ko ia he Facebook he hingoa tatau pe ko atu ko na hola
ki fonua motu wakauta. Ko Facebook ia, mo ko tokone ni me ia saya koloti ko panga wangeau. Ona ko si sen mai ki hingoa pue ko na koe i money mia. Te tau scroll pe ke tau sio ke utokoni ke mo ilo ngai tokoni ko ni ha umai kia koe. Malo si tokoni. Malo si tokoni. O te ni mangeau afkataki kana pik koe. Feleti lavu koe ki tokoni pa ngai wangeau me sopu hala ho foa ofi ki pe tani. E ke pe api o fereti lavu. I sopu. Fereti lavu hala ho foa. Ka pau ma fika telefoni. Fereti lavu fika telefoni api koe piki me iai ka ataki pe. Ke ki whaingo fuange e nau alo. Whenga ki ai. Koe tau ki stroll o koe ni ko... Koe mao ene pangani mangeau kau taha no a sem kolo i la paha. Alpe asiata o piki me iai ma lo o whakafoki mai ki he family. I he osi pe ani te talere foki o kia kaperi lanu mata osi eni. Iyo. Pea ma piki ai pe. Iyo. Sio koe tokonia me ia amsundalia koloa whakatonga. Ko hingoe o kusen mai koe ni mangeau ko ia ke piki mei kau taha noa sem kolo i la paha. Koe foi ni mangeau ia ta. Koe tau ki to scroll pe ki lalo ka taki pe. Ferita ngā aue. E se ni mai pa ngai ua ngeau ke si tokoni ki family. Malo ferita ngā aue. Ko ia. Tari si pe ko la ia upito. Saya ke kon ai Facebook pa nau sen hanga tonu nau tana no hanga tonu ko mo fa mo tamai ko ni fa amang ke mo ngau ki he Facebook ko fika e Patrick valu fitu valu hiva tolu valu taha io fret lavlavu ke piki ko me sopu ke ta pe ke fe mahino ake ai si fa mi hiva tolu valu taha hiva tolu valu taha koe pangai wangeau me piki koe me hala foa ko feret talange pe ko feret lavlavu na seniat koe o tahange koe tau lau tau I veitongo koe eke mai kakai he tau proklama pe ko feeni o maulotonga I veitongo Tau tonga I tongo I tofu fo o. Iya, tofu o ko ni. Wa ma ke paga ka koe. Itu ko ni manatu I ko tofu o ya ka lahi ai no ko ba ya. Lahi ai ma o. Pe mahal na ko ni si tau ni ai family I community ko nga ko na no fo mama o mai mi. Ai ko hingoa ai mai ka taki pe. Ai mai pe ho hingoa ke ilo he fe. E ke mai ka kai Facebook ka. Ai Facebook. Hola ki fo motu wakauta. Hola ki fonua motu wakauta ko hingoa pe mo ne Facebook a. Iyo. Ko hai pizza mau e. Oh, hola be. Okay. Ko be wasa I. Ai ko mo si pa ke fofo ha talavo. Malo si austa taina ko foi tokone ne taha. Me sin pata lomu. Ko taha afe. Ko taha afe. O to sen mai mo sin patalomu ka taki pe utokoni ko ni oku kapa o ka ke mo lava ma o ke Facebook ai o matu a spete mo sen mai ki a mo asiata ai fika a o mai pe sen ti e na hingo ana wa ka o mai moto le fika ka pa oku hen ka ma algo ki polo kalama ko nei fai ko I e wana la he fe hala aki sen mai moto le sen ti ke ka me a ko e ka ke sen mai fika ki alfa taha ai ko kore atu sen ka pa mo sen mai ai fika o ka ke mo ma ngo matua sen mai fika ko sen ti ki maua Pete maha o tu ko fa pa ko ai pe ke pau. Mai pe hingoa. Ko en ko foi toko nene ta Tomas lo manu. Fa ngeau.
o atu en me ria me langi te useni atu fika e na amaua Pepe malo masi Pepe tau ki uvea ko taha fena me asin pata lomu I follow through my Pepe malo Pepe malo fasia sao thank you guys so much hange ko lau ko ngai ta fa amu ka mo to ko ni mai ki family ko fo mi ala he wana fano ki tamai ko ni e ka ki ulava fa ka ngai e ku si mo wa ya e ferma e ono ove vine ko ma no ko ni ko ki fa ko ni o lunga ya e la sima o fo fa de na tu e hango lau ka pa e fa ama e fa ki ya ko ya ki tau si aki ka ai ki fa ni ki finga ya ki ove vine ko ni te mau fenga ho mau le ta ke lava ape e to kita o mai a fenga mari ka pa ko me na ko nyai ko se ni ti ke fa folau aki na ko ho pe se ti ya kwa o ko fu lo to mama ko o le e ku ita ko hai o ave e tau panga to hau ko hai o to nga ya e tau panga to hau ko hai o fali ri aki aya ko unga ko jai o mau firma o ha fono a fa te mukala tiange ke lava ke vai ta tau a e tau mo ui ke ta tau mo vai tau a e tau to hau ke ta tau a maularo pa mo na to o lunga ha ke tu ke a ngai mo no ia make ko toi e ko distuto ne ka ko uhi ko e tau ta tau ko tangata ta tau ka to ta to o fa amu o na ke hono nga hui o pe ke puke ho e ki e alu ka to a e tau mo ui mo tau tu hau ke ka o wale ma ko na fi mari e si puke a ki tau to lu ya kai e ha ke mo tu tai ha ko fa matala fa e ko ni na mata pa pe ta na mapuni mo ki vai na asi i hono ma ko alu pe tai mi ke to be ki mata pa pe ta ko na tatari ko ke ha to la yang fai to la yang mau ko sino ki fine ko ni mo ki ka na ko ni ha ko lau mo no fo mo ta pa anga to hau ka mau tang ya ma to ki mau ka kai masiva ai o mau ta tau ke fai ai fa ho mo fai pe ai mo to la me fa pe pa ke o mai ke ave ka na ko ni o fa mo ke imagino que mo to o que ai time o ku hina ai ata mai o tu a ai mo la ko la wari ke teu porque to firma o ya que to ya la wari ka firma ke ya ka kai ke na fua fa tonga ma mo to ho e ki pe mo tu i mo fare tu ko mama ngia ka kai he lo tu ko mo ya ko pe ku ma wo ai mama hi ma lo to ma fa amo ke fa mo ui ma to hanga ko fenga ke fa mo ui ki mo to i olunga ke tafe mai pea e pare mia haki miliona ta ma ka kai o fonua tu wa to anga fu miliona ko ke fa ya tiri mo fa tiri ha ka o mai ha ko ni ke fa mo ui aki si ka kai masi wa fonua ko yang aya e mo fa la noa mo fa amo tu ki mo tol ko to ape o mo mama tama ke programa ko ni ka ku yo mo mafu ha ofo ki family o ilo te na wanga o ngau a nga aki ke e ta fo amu e me e wala la o fi ata mai e ta ma ki si fa e no fo mo to nga fa na fenga e hanau ki api ke malu gai ka ya folau ia ata lo to ke ta tana ki haki fan ke ave kaunangan o pa fo ki aru ya pe mo ta mai o kuia ha api lelei mo malu matapa ke loka he kuia mo ki fa na fe fine i he apini ke na malu pe o ki tu mava he vai ki uta i nga he tofi fo o kuia o kore ka te mo to tawala ni mamu o to ni iso tau ka kai malo pe na ha a ko ki fa na o ma to ko ni o ki na to lu e ala ni ma ka tau fa na ko tau fa mo pun amu yang he ko puli ai amui o nga ko tau sio fa tau ta ka te tau to e te mo tau sio fa lu fu ai o fa ngo fu me ka to o nga ko ma lu nga ai o fa e to nga tau ke ko fa nga mari ko ni te o nga ya ke fa o mai e ta mai mo ne fa am mo ni me no to o ko fa am o ya ke te ai ke ha o fufu e me no ata mai to nga mai mo ke ta fa no kai ka ka helia e fo ki mai le ke tau fa o e tau la ka ho pa a programa ko ki hu time si atu pe kai ke o ku kono to mai tayan che si manning hei tonga o ku sen mai pe ne to ko ni he tichi mani mo ba mani e a ton ke
Aku hawanga ton peke o mo telefoni, ton peke o si ase tai mini, ka mai ko si seni mai. Ke whama popo pe tau toko ni ke mau, pe toki whai e lea tuku. Koia pe, yeah, koia pe. Pamalola ya tu asiat. Teknik. Mas. Tau whai ka mari e kono rawa ke whahap matai ki lea whaos kono. Montol. O whaamwang e te hange koe lea asiatana e toki whahap o. Ai ki pare ku mau nofo ai. Koe whamalola ya tu e jaya ha tokoni mei he moment e patoa e mei he ope. Kia ha mou tokoni ma mou off. Koe siofia peke ki kaunanga koe ni. Ka te tau ilo e tau wau ki a pongpongi. E tau mo ui. La ui ma un he eiki e ki kaunangan. O ki ai haki motu i pare le rei e mau. Ai ange koe whakarea asiata. E whai whakapau e aha timing, wa whai lawa toi ko whai toa ki tahine ko ni o maru pe mu ao ai ki whamirin me he ki pare. Kai ai hamu ofa, o whamaro atu ki moutoro o moutoko ni. Ko ngā ui a e ki, o whakatawang e peka ki moutoro mo whai mai ngai toko ni. Ke toi hanga e ki o whakafok atu o mo ngahi mea o whake o mo ngahi ai anga mea. Ke aua na tuku ai ho mo ofa e ko ngau fa samaritan le ia o fa malo ta mo tolu si kai nga patoa i e ope o tongan o fa malo te tokon mai ke ki family masivan ate ofa la ka mo tolu mo toe nga e family ko tope mo tokon ate fa malo lila seron mo toe nga si kai nga patoa i Amerika, Musila, Australia. O ilo mga papau lahi ngafa ko mo ngai family, ka mo ngai wahe mai ke masiwa. O whaamu ia. E whukutu he tangata e ki te tau ofa ke masiwa. Ko ate whamalo lahi ki family ka te harea whi unga. E whamalo ia ki si o mo ofa. Malo le lewa malanga kauta taunga. Malo awito ya mo bakai mai pa me mulina hang ko lau ko amana ken ki osi e tau polo kama pa me ki ati masiwa ko ni e kai ke lava ke tau mawai kai pai hafe mai no aki lere i he kai mini o ko kore atu ko na ko mo mau ai Facebook ai o matua pa ta ha mo fika telefoni pa mo hingo ko te mo kataki o ai ke mau apito o omi kia teki naua a ena a homounga hi toko ni mo ofa koutui ko taimi lahi o. Whehuru nak, e taimi o wha omi kia ki maua ka kumaino o ulahi ai ngahi polo karama kuma whao ya ngari e whekolosi aki ai ngahi toko ni o tae mau ka kumakore whanga more atu. Hau hanga tonu pehe ki he ongo mātua ka kapau e aha ripoti omi pe kia maua. Taramai ko fihai ko si au ka kinawa ka ko kia nufu au ke toi ripoti mai ko ofa fai pe i herilo ya ko ofa ka tonu pe ki hongo matua ya ko ngata ia tu ke he tau ki fani ka pau e tana kia ke hoko hata puta ke whenga e kauna ko ni o ka pau e angalere a e tau kau toke ta ke mau whenga he mawe ta ke whai mo ai hato ua ki awa pe matapa oi wakapuna ke folau si ave kaunanga ko ni Ika mere to ai mange mere please mere baba tau ismalohi please Ane ko lau o mau ki tatari pe ko nga ko mo ngahi contact mai ya amana ki pe o whanongo mo mama tonu mai to e huru mai mua si kaunangan si o ke kainga Okay, koni o ku pema ya mere wa tau fusmalohi e hau mo paanga ni manoa e moni te e liueli fusmalohi te nau hau ki hene o mai ke
Malo au pito liweli. Fa malo atu kia liweli pe me kolomo tu alongo. Ko yanga ia am ui pe ko ha. Ai me pe ko sio mai pe mo a mai ki family. Ke na wo oku na mafan. I tau a whaka i toko ua mo whakakainga mai kia te inau tolu. He ku tau hoko ko family ta. Tai me ni ku tau ngau ake ai patoa, ka ko unga ai patoa, ko pāti whakatemo kālati o motuanga o wha. Pea ku tau kau ki family, oi o tuanga o wha. Pea ko temo kālati, ko mea fua rerei tahaia, i ono fua ki tau tolu mo tau kau taki. Pea ko uhinga ia, ai fo irea patoa. Ka ke oku ikai te iaha mea make he tu ke ka pau iaha taha o toi fie mau ke tararo ka mea ia ki mau tolu hange pe nia ha mau ki fa family fa taha pe mo ki mau tolu mo mea mai mei tongan ka pe he foki ki o pe i he mo meriti ko evi oku tau ongo i katoa pe a e ongo fa e ka i ngā pe ko fa e toko wa pe oku kai ke ngaro e te mau tolu a ngai mea ko ia mahalo pe ko ki te tokanga hata ki a mea Kore mai pe tohi koe ni mangiau. Giovanni Solomoni Colin, sio mafi koe na tohi koe ni mangiau. Ni mangiau o ku ke sio, okay. O tokon mai a Giovanni Solomoni Colin. Ai te kato information ko ia ko mea fika mo mea mahu inga au pito ke kataki mua o ai ke mau. Te ni mangiau talatu e mere fusmaloi ko fe o masiota. Mana tui foki ko tau telefoni, ko taim ko ngutohi ai, o ngutohi mai foi toko ono nge au he taime ta, ai scroll me aki o lunga e pau ke kumi, ai ka pau o kwa mo fehu ke hingoa mo mea, te mo foki pio to sio he live o lomi e live ke mo yo ke mo lawe o ko meni pe te mo lava mio e ki ai ki fo i laine ko tu ko i olunga ke mo alki mua pe te alki mu he fo video ke mo ma o ka toa o hingoa mo mea ko ia ka taki e ko o message ko ka pati o finga ke o foki ke o message ko ia o ta no alo ai ko ni mangea a mere fus malo hi ko ia o ko ni manoa ka ko ni manoa ko ni mangea malo io ka ke ko fika telefoni ai o matua fo papau i ko tau osi i a honi ko tau lava ia ka mo tare ki hanga tonu mai ki anaua o uhi ki o ato e whihuruna hanga i mea whaiwhai ki a tukua goia ai ku kore mai pe a Giovanni ke ko ia Giovanni ko ni mangea o ka taki pena i hala kuria ko ni mangea ai ki ha o mo mere fus malohi he mo ni te malo Ma più manche secretariato. Te tau ki koe hula tu pe, toko ni, ko toko me akai koe ni, koe vai, koe whai mua, koe kumala, koe puha moa, nu tolo, pai, koe toko ni me kau a ngelo wheat pigs, koe puha hua kau. Ko toko ni me kau angelo ko ni e patoa malo a pita si ofa. Ako ko lau kau angelo ka toa i pe i tai mini whakata pa mo tau ko tau pe o aku anga mahe i e sponsor e tau mo. Hako lau mo tau ko tau pe o mo sponsor mai e tau ngahi ngawe. Tau angelo ka toa he ahoni he kuawe ai sapate. E ka taki ke lai mere. Pea aku anga ko lau o tau whiawhia pe tau masiwa i lalo tau lama fola i leri. O tau nima maai masiwa. O whainga ta ia ai kau mau mea ke fola i o nau nima maha masiwa. Ka whaingo fua ke nau fola i aki pe i olunga e tina tau. Ka koe pango. Koe paanga tuku hau ia ai whanua o nau. Whai aki ai whewhua ki aki i olunga koe ka paanga miho nau kato. Koe uhi ngai a oku tangi pia mamahi a ho tau loto. He oku fukrapo ai natula o ngau e o tau whanua. Ai angi mua ke whakatemu kārati. Pea toi whakawhiawhia angi. Ai tau ngā we ke oua nā hoko whi mamai e tuangi mai a hame i meri e ma ai whanau mo kakai oi whanua e tau ngā we ka ke koe lawa e tau polo kalama ki he ahoni ka māloho mo mea mai ka mo mea E kore peki a mautolu koe koe la ita ena a kanes puloka please ke mo manatu i foki o pauki ai tau la ita mo e GoFundMe ai koe mea koe nau tau fundraising ki ai ake ki lai tā koe te taine. Malo?
Malo apito. Ofatu. Malo. Malo apito si o pulawa mai. Malo. Ia ki family ki fa lau o pulawa mai mo lawa mai ki aku masih ada jaga ini. Mereka itu buatin kamalo. Ofatu. Iyo, ofatu mo Kaya do. ako ko ko faideria ko au vai. Iyo, mau wrap up motor loto ka hua ki tua. Fao se tau por kalama. Sige tokoni. Ya, aku Ke tokoni eh. Baka wazao. Sabi ko sa Italian tu. Oh. Malo, thank you guys. Very, 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 very sad. Ever since this program started, there's been a lot of sad stories and a lot of sad things that we've seen. Today, by far, this is probably the saddest. Not only do they live in a tin shack, but the family and the little daughter that we all seen, she's got heart problems. So 3 of her arteries are closed. 1 is left open. The reason why we do this program in Tongan and then I come out and speak in English is so that we don't know whose eyes will see this program. It's easier for us to understand English than it is for us to translate Tongan to the English people or to the Palangis or whoever. As you guys can see, very, very sad day. Like I said, it feels like, gosh, when you see stuff like this and it really does when you guys tell me on the messages and the comments that you guys feel your heart is being ripped out. I feel you on that. And it seems like every time we do a program, it just feels like somebody's getting ready to tear our heart out. And we cry with the family. And at the end of the day, I think we're doing a very good job. You guys are doing a very good job. Remember, me and Nasiata are instruments to let you guys see and to let you guys know what is really going on here in Tonga. This is the first time we came to Veitongo, and I think by far this has to be the saddest. Oh my gosh. That little girl in there needs a heart surgery. The government needs to open the door up so she can go to New Zealand with her father to have that heart surgery. So that's why we're speaking English. So if any eyes can see this that can help, please help. We're asking for your help. Prayers go out to the family. Very, very sad day for us. And like I always ask you guys, does these things still go on in life? Are these things really happening? Yes, they are. The reason is because you guys can see it firsthand what's going on here in Tonga. The poor are getting poorer. The rich are getting richer. What's our solution? What's our solution to the problem? One message before we leave for Sunday, and I love you guys. Happy Sabbath day. The message is for the government. It has to do with their power and with their money and spending the money. You know, we all have our own opinions on what should go on with the money and what should not go on with the money. But the truth is, gosh, this is a very sad day for us. Very, very sad day for us. If you're pato or not, this is going to hit home. Please do the Fund Me page for her. We need to get this girl to go to New Zealand as fast as possible. As fast as possible. Any help we can have or any help we can get, please. We're begging you, we're asking you guys, please intervene and let's try to get this little girl to go to New Zealand before she dies. To the government,
your inaction causes our reaction. So everything you don't do, you will hear it from us. People have a voice. And I hope we use this voice to get this girl to New Zealand. Love you guys. Mafatua.